Allah Kur'anda kasam içip aytkan, la uqsimu bihadal balad. Bul şahar menen kasam içip aytam degen ıyık şaharga kelip otur hurmatly tutugan. Көрүп атасыздар, бул жерге Ибрахим алейхиссалам дуа кылган. Ya Allah, bul jerde tıp-tınç şahar kılgın, türlü meme jemişler menen elini ırıskılantırıp koygun dedi da. Dua kabul boldu. Karang, mına kurmadan başka hiç nese öspeydi. Biroq türü menen meme jemişti jeye alasız da. Allah Subhanahu taala uşunday tarihi jerge alып keldi, jönöke jerge emas, tarihi jerge alып keldi. Oşonduktan urmatlı ağalar, urmatlı ajapalar, biz vakitimizni tekke ketirmeyli. Men qaysı jege barganda eng aksakaldan surayman. 85'ke, 75'ke kirgen aksakaldan. Eng aksakal sizbi? Ha men. Kançaga 75'ke. Keçele jaş bala deniz dese bardığı ova deydi da. Ova keçele jaş balada kantı mıntıyla 70'ke çıka bilinbeydi deydi da. 70 yıl, 80 yıl yaşagan adam keçele jaş bala deyip aytıdat da. Bolgonu 14 günge, 15 günge keldiniz. Erten Kırgızstan'a varıp ne de aytas? Ne de aytas? Keçeli vardım ile kayra keldim deyspi. Bugün ile varıp kayra keldim deyspi. Canalede söz yok eken de aytkangaçı. Nege ömürüz uşunçalık kıska. Oşonduktan bul jeri jönököy jer emes, ıyık jer. Peygamberimiz aytты, her bir okugan namazın 100.000 namazыңызga barabar da. Mınday jerde et жерден tappaysыз hurmatly tutugan. Karаңыз ey, ya Allah. Tarihi jer, bardık peygamberler жалгыз Allah'a gana çakırıp kelgen. Oşolardan birisi Musa Kalamullah, Allah Taala men tüzme-tüz süйлөшкөн peygamber. Azı bardığız iman keltirdik, la ilahe illallah Muhammed Resulullah. Bir Allah'dan başka sığınığa tatıktı zat yok, Muhammed Allah'ın elçisi. Musa Aleyhisselam doğrunda la ilahe illallah Musa Kalamullah. Bir Allah'dan başka sığınığa tatıktı zat yok, Musa Allah Taala men tüzme-tüz süйлөшкөн peygamber dep iman keltirişken. Oşal peygamber Yerusalim'de, azırgı İsrail'de eldi topto alıp bayandı berip atat. Bola turgan nerseni aytып atat. Kıyamatga jakın, akırı kıyamatga jakın çöldü Mekkeli'den Muhammed, Ahmet degen peygamber çıgat. Anın ümmetinin köpçülüğü beyişke kiret. Biroq oşondoy adamdı özünün jakın tuğandары öldüröbüz dep çıgat. Musa Kalamullah canı canavarlarga, jinlerge bardığına peygamber. Bayanını berip atat. Canı kanatula bardık uğup atat. Oşonda ne kılat? Musa peygamber sözünü ulantıp kele aytat. Oşonda kıyamatga jakın peygamber çıkkanda anı jakın tuğandары özdürü öldüröbüz dep çıgat. Dese kөгүчкөн dua kılıp atat. Ya Allah, oşondoy peygamberіңді kutkarıp kalganга maga mümkünçülük ber. Men kutkarıp alsam menin urpaktarım kutkarıp kalsınçı deydi. Al kulum dedi. Al peygamber jaşınıp kaçıp çıkıp ünkürüge jaşınat. Dese жылан dua kılıp atat. Ya Allah, oşondoy peygamberіңді bir körüp kalanga maga mümkünçülük ber. Men körbösem menin urpaktarım körüp kalsın dedi. Al kulum. Musa Aleyhisselam ötkөндөн keyin Yerusalim'den evreyler köçüp kelgen bul jerge. Nege? Biz peygamberge koşulup Kıbıtый Firavundun urusundan öç alabız. Peygamberge jardam berебиз dagы kayra Kıbtıylardan öç alabız dep köçüp kelişken. Keldi Allah'tın hükümü, senin kalağın emas, evreyдің kalağın emas. Allah'ın hükümünen peygamber kimlerden çıkıp kaldı? Araplardan çıkıp kaldı da. Bolbay kaldı, evreynin bardık Arap'a ketti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uşul jerde 13 yıl mehnat kıldı. La ilahe illallah. Uşuğa gana. Nege? Hazır biz menen bardığız aylanıp atkan Kabanın içige müşrikler 360 buttu tıkıp algan bolçu. Oşonçаны kirgizip algan bolçu. Allah adaştırmasın. Allah kimdi adaştırgan bolsa, hani hiç kim tuğra jolga başlay albaydı. Allah kimdi tuğra jolga başlap koygan bolsa, hani hiç kim adaştıra albaydı hurmatly tuğan. Lat, Uzza, Manat, Sanam türü menen at koyup alganda özlörüçü. Siz menen bizden aldın dele, müşrikler dele Mekke'ge, umraga, acıga kelgen. Biroq peygamberimiz körsetkenday Allah hüküm bergende emas, özü kaalaganda ibadat kılganda. Özü kaalaganda kılgan. Uşulle Kabany bir keze жылаңач aylanıp kalışkan erkek ayaldı bey. Nege? Özünün kaalası oşol bolganda.
Siz menен biz şükürçülük kılaylı. Oşonça menet, ata-babalarыбыз kurbançılık ыйлап, 6 aylap, at eşegi menен jö kelip biz üçün dua kıldı. Siz menен biz bugün günü kodu menен oğluyadaylı. 6 saatte de samolyottan tap etip düşüp kaldık da. Урматтуу тууган, ата-бабанын курбанчылыгы ушундай мүмкүнчүлүктү Алла берип атат. Шүгүрчүлүк кылың, мунун дагы жообу бар. Макул, башка жака кетпейин. Келди, пайгамбарыбыз мээнетти кылды, бирок өзүнүн жакын туугандары каршы чыкты да. Өлтүрөбүз деп чыкты да. Пайгамбардын башыга акча салды, 100 төө сайылды. Ким башын алып келсе 100 төө берилем деген. Мен деген батырлар айгырларыны, найзаларын көтөрүп алып чыкты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям качып, Савыр таусуна бардыңыздарбы? Ziyaretga barastar, oşon başıga çıkıp yaşındı. En akıldı, kafirlerden en akıldı, Peygamber men Abu Bakr Sıddık razıyallahu anh izini körüp keleytat. Mana жаңы iz uşul, tigiçi al başka eski iz. Allah'tan hükümü kelgen uçurda, Allah Teala en akıldı adamdı ahmaktın dengelige düşürüp, en ahmaktı akıldığın derecesine çıkarıp koyup. Aralarda bir ahmagı var ele, o tölkö körgөнүгө gana işine turganчı. İz piz жаңы eski kızıktırбай turgan. Kuup keldi, kelsele kөгүчкөн turat, körüp turup эле айтты. Eger Muhammed men Abu Bakr munda kirgende ünkürgө kөгүчкөн uçup ketet ele. Azı tapпай kalsak seni öldürөбүз dedi da en akıldıusugачы. En akıldıuга dagы жан керек экен da. Tuura айтасың, men adaштым. Buyaka kirgende kөгүчкөн uçup ketet ele dedi da. Peygamberimizni öldüröbүz деген kafirler kөгүчкөндү кууруп жеп коюшу мүмкүн эле. Бирок ал көк көрөгөндөн душманга такап туруп алды, ошону көрүп эле душман атка кайтып кетти да. Ушунчалык деңгээлде жакын барган Abu Bakr Sıddık razıyallahu anh айтат: Allah'ın elçisi azı bирөөсү эле эңкейип карай турган болсо бизди таап алат dedi da. Peygamberimiz ne dedi? La tahzan innallaha ma'ana. Hiç kандай ökünbe, Allah biz menen dep koydu da. Oşontan ahmak kөгүчкөндү көрүп эле айтты. Мына учкан жок, азы сени өлтүрөбүз. Дедилер, сен туппа туура айтасың, башка жака кеттик деген бойдон кетип калышты да. Өмүрүндө көгүчкөн арнап койду эле. Алла Таала ошол көгүчкөндөн урук тугун бардыгына кыяматка чейин ырыскысыны төгүп берип койду да. Көрүп атасызбы, көгүчкөндүн ырыскысын көрүп атасызбы кандай экен? Төгүп берип койду го, урматтуу тууган. Siz менен биз имандуу мусулман инсан эң ашраф, шарафаттуу. Өмүрүңүздү пайгамбарыбызга, өмүрүңүзгө динге арнасаңыз, Алла Таала урук тукуп бардыгына ырыскыны төгүп бергенге даяр да. Biz ömürüzde arnamagandыгы üçün, biz köngül burбагандыгыбыз üçün, baldarыбыз, nevreçelerimiz dünyаны basıp ketdi de. Bir balam Amerika'da, bir balam Rusya'da, maktanasın koy. Nege ırıskısı çaçılıp ketkende urmatlı tuğan. Dua kılın, Allah Taala uruk tuğan bardığın ırıskını tөгүп berip koysun de. Uşunday jerde jürösүzдөр urmatlı tuğandar. Oşontan Allah Kur'an-ı Kerim'de aytkan: İnna awwala baytun udi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata mubarakan ve hudan lil alamin. Бүткүл аламга хидayat жана береке үчүн эң алгачкы курулган үй Мекке, урматтуу тууган. Буга чейин ырыскыбызга эле береке сурап келди. Алла ырыскыма береке бар, айлыктан айлыкка жетпей атат. Эптеп жетсе болду. Ошонтон убакытыбызда береке жок. Үй бүлөңдө береке жок, ден соолугуңда береке жок. Азы сураса бардыгы бир жер оорукчанда, бирөөнүн тиши, бирөөнүн ичи, бирөөнүн путу, бирөөнүн көзү, бирөөнүн кулагы. Неге? Ден соолукта береке жок. Үй бүлөбүздө береке жок. Мурдагы аталарды карасаң, канча бир тууган? 11, 9, 10 да. Азыркыда карасаң 2, 3. Убакыт береке жок. Убакыт таң атты кечти, кече эле жума окуду, кайра эле жума болуп калды. Эми бардыгында береке болуш үчүн биз убакытыбызды текке кетирбестен не кылайлы? Көбүрөөк таваф кылайлы, көбүрөөк дуа кылайлы. Макулбу? Мына ушундай ыйык жерге Алла Таала алып келди. Андыктан караң, эми жылан дуа кылган ичиге киргене, үңкүрдү төгөрөгүн тешип салганда жыланчы дуасы кабыл болгон. Бияққа қарап отырса, бияқтан қарайын, бияқты тешті, бияқ қарап, бияқты тешті. Пайғамбарымнан Абу Бәкір разияллаху анху үңкір кірсе, үңкірдің бардығы тешікті. Абу Бәкір разияллаху анху тешіктің бардығыны жауып шықты.
Пайғамбарға зиян жетіп қалбасын, Дуасы қабыл болғанда, бір тешікке жауа тұрған еш нәрсе жоқ та. Еш нәрсе қалбай қалды. Абу Бәкір Сыддық разияллаху анху пұты менен ошол жерде жапты да. Соған чоғымен, Пайғамбарымыз тізесіне башын қойып ұйықтады. Жылан көріш керек. Жауылып қалған. Bir ile жұмшақ пұт тұрады, келіп тіштегенге тура келді да. Тіштеді, орысынан көзден жаш кетті, Пайғамбарымыздың бетіге түсті. Пайғамбарымыз оған, не oldu dediler, Allah'ın yetisi put ketti dedi da. Жылан çaktı de, tarttı, kördü Пайғамбарымызды. Бардық muhaddisler, alımlar айтады, тешіктерді жапқан Абу Бәкір разияллаху анху күнәкер емес, анын бұтыны тіштеген жыландағы күнәкер емес. Неге? Екеуін тең сүйісі, махабаты Пайғамбар үшін болып отады да, урмат туған. Ошантан сүйіңізді, барыңыз махаббатыңызды Пайғамбарға арнап қойылды. Анан урматтуу жамаат, мурда біз жаңы келгенімізде ұстаздарымыз айтады эле, Меккеге келсеңер, Меккеден замзам алгыла, Мадинаға барсаңар, Мадинадан ажва құрма алгыла депчи. Азыр ұстаздарымыз айтады, Меккеге барсаңар, ла илаха иллалла келмесін алгыла, Мадинаға барсаңар, Мухаммад Расулуллахны алгыла дейді. Замзам құрмачы, Қырғызстанда упаковкасы менен сатылып атады. Ошақтан эле ал. Демек, ошоны ушундай болгон болса, билип коюң, ыйык жайнамаз эч жерде жок. Ыйык тесме деле жок, урматтуу тууган. Ошонча керек болса, Бишкектен келгендер Дордойго заказ берип кой, оптумлап келип койсун. Оштон келгендер Кара Сууга айтып кой, оптумлап келип койсун. Бирок билип коюң, эч кандай той өткөрүш фарыз дагы эмес, важип дагы эмес. Бирок кайта жамаатымызга сурайт, дамыла качан кетебиз? 14 күндөн кийин. Ошо качан болот? Эсептеп көр да өзүң. Жок, анын кайсы күнү барабыз ошону айтып коюңчу. Неге? Ояка заказ бериш керек, мынанча нан жабыш керек, мынча кой союш керек. Айланып кетейин, неге антип өзүңдү кыйнайсың? Неге антип үй бүлөңдү кыйнайсың? Азыр Кыргызстанда көпчүлүгү келгенге даяр. Бирок келгендеги акчадан кеткендеги расход көп болот экен деп көпчүлүгү келбей атат.